I pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu gdje ćemo raditi jedan mali tutorial, mislim ne znam da li mali, vidjet ćemo, ali u tom tutorialu uglavnom radimo kako da ubacimo mod u Minecraft. Ok, ja sam sve ovdje pripremio, znači imat ćete ovdje dva sajta, samo da sklonim ovo jer smeta puno, Minecraft Forge i na primjer mod koji izaberete. Prvo što treba da uradite jeste da kliknete Minecraft Forge. Imate ovdje downloads i kliknete 1.7 i 1.7.10 ili za koju već verziju vi hoćete. Kliknete 1.7.10 i kliknete installer win i onda kad se to instalira dobit ćete jednu ovakvu ikonicu, znači sve pratite, instalirate i dobijete ovu ikonicu. Kad nju dobijete, sljedeće što uradite jeste da instalirate mod. Evo ja ću na primjer ovaj mod i evo 1.7.10 i kliknemo to, prvo može. I sad kliknemo download i sad čekamo. I evo ga, ako vam izađe ovako kliknete keep i onda sad čekate, imat ćete ovako ikonicu, vi možete sad da je prebacite na desktop. Znači link od ovog moda ću vam ostaviti u deskripciji, od ovog pokazat ću malo kakav je i to. Sad kad imate to, pokrenete Forge za tu verziju koju ste skinuli, kliknete run i čekate da vam uključi. Logično. Ok. I evo, stvorit će vam ovako kao jedan papirić što će vam trebati, možete da ga stavite u jedan folder bilo gdje i otvorit će vam ovako, kliknete ok i onda kad sve završi vi ponovo kliknete ok i onda idete, kucate u start menu run, posto app data, valjda to znate, idete kao da ubacujete mapu.minecraft. Sad ovdje će vam trebati jedan folder koji se zove mods. Ako ga nemate vi idete desni klik, new i folder i nazovete ga mods. I uđete u njega i tu su vam modovi. Uzmete taj mod što hoćete da ubacite i samo ga prebacite u tu i imate ga. I sada kad imate ova dva možete ući u vaš Minecraft. Ja ću samo pauzirati dok vam ne uključim, samo da vidite kako to izgleda taj mod i vidimo se tamo. Pozdrav! I ljudi, evo nas nazad, gdje samo da vam pokažem da mod radi, da mi verujete. Znači kad budete ulazili u Minecraft imat ćete kao nešto što mora da vam se napuni, znači to sad čekajte, nemojte gasiti. Ok, sada kad idemo ovdje imamo ovako ovo, šta je sad to, vidite. Imate tu te modove, na primjer sada ovdje možete da nađete to, taj mod što sam ja skinuo jeste za kući to. Sad na primjer evo bonus house, u stvari nećemo bonus house, a idemo castle, zamak. Vi možete to već da radite što hoćete kad skinete bilo koji mod koji želite. Evo stavit ćemo ga i samo kliknemo desni klik i evo ga, naš castle je gotov. Znači to je taj mod što sam ja skinuo, vi možete naravno koji vi hoćete, ne morate ovaj isti koji ja, znači na istu tu foru ga ubacujete i samo čisto da vidite da to radi. Evo pogledajte, castle je tu. Sada imamo još neke, samo evo, može small warehouse valjda, tako da, evo. I evo, pogledajte, to već tako izgleda. Imamo mi još, na primjer, ajde, imamo nether house, imamo šta hoćete imamo. Onda imamo horse stable, farma, imamo boxing ring, a imamo ovo bonus house, nema veze, evo, stavimo i uključimo. I evo, to je ta bonus house i pazite sad. Bonus house. I dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se sljedeće. Ako vam se svidio ovaj mod, skinite ga i ubacite koji vi hoćete, sada znate. To bi bilo to i pozdrav!